miidhagsaa rifeensa mataa isaaniillee akka dheeratu taasisaa jedhanii dubbatu. ለማህፀን በሽታ ለወገብ በሽታ ለሰውነት ጥራት እንደዚህ ደግሞ በእንትን ስታስበው ለብዙ ነገር ያገለግላልና ጸጉር ራሱ ያረዝማል ጸጉር እድገት ምናምን ነገር ይጠቅማል እኔ ይሄን ቢጠቀሙ አዘውትሮ ቢጠቀሙ መከራለሁ qaayya ulachuun jaalala abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru ni cimsa jedhamee amanama. Nadhoon qaayyan arfanne irsa biroo gabultu watti ergahumaatti maal godhaaf ishee arfattu fuudha. Akka aadaa Oromoo Wallootti dubartiin qaayya hin qaayyanne qaamni ishii cimina hin qabaatu of hin eegduu miidhaginas hin qabaattu jedhamee fudhatama. Durbii amma isheen bakka qaadhimamtee miti hamma heerumtutti harkarratti hinnaa dhahatuun qabdu sosillaa qaayya arfatuun qabdu akka godhuun qabdu hamma heerumtutti harkan deemafattu miilan deemafattu hoggaa heerumte irsa ishee jala jirti irsa isheetiif bareeduu qabdi hoggaa deemtullee amma ani irsa qaba jechaadha irsi fi amma ani arfadhee honan nadhoo biraatii fi dhiira biraan darbe niitiin abaluu akkamitti urgootti hoggaa biraan darban jaa hoo arfatu maatti harka kana hin beessi harki kunii fi miilli kun hooyi tuni aaraan arfattu tuni nadhoo miksiin jaa tuffin namatti dhufa kanaafu arfattee nadhoon takka hoo arfattee tottolfatte niitiin abaluu akkamitti babbareeddi akkamitti immoo urgaan ishii nama biraan naman dabarsu akkasi jaa dhiirtinis dhalaanis. Dubartoonni kunneen qaayya kana yoo qaayyatan fayya qabeetti akka ta'an dubbatu. ብዙ ጊዜ የማህፀን በሽታዎች የሚያጠቃቸው ሴቶች አሉ ለሱ ሐኪም መከራል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ህክምና ሄዳ እንኳን ብዙ ጊዜ ማጠቃት ከሆነ በህክምና ተከታተላ ማይሻላት ከሆነ እስኪ ወይባ ሙቂ ብሎ የሚልባት ሰዓት አለ እና ወይባ ከሞቀች በኋላ ደግሞ የሚተውባት ሰዓት አለ ኩባራ ነማ ኤጋ ዱዳ nama dhukkubu kana duddaafis ንሻላ ፊታችን ጥርት ይላል ብጉራ ጠቃም ብዙ ጊዜ ጥራት ደግሞ እንደዚህ ሜካፕ ምናምን ነገር እኛ አናቀም አንጠቀም ኖርማሊ በቻፕስቲክ ወጪ ያጠፋል ብጉር እንደዚህ ያጠፋል ሲቀጥል ለፊት ለስላሴ ውበት ቢጫ ያረጋል ፊት ራሱ ማለት ነው